Sige naman tagkadungog aning maong ebanghelyo nya common kay ni, pero ambot pila ka book ang nituman. Ang gi-emphasize ni Kristo dinhi, dumta nato ang atong pamilya, higugmao nato ang Ginoo, kay kinsa tong magmahal sa iyang sa gibutan diri, iyang amahan, inahan, iyang anak, labaw sa Ginoo, dili angay sa Ginoo. Mao na usahay muratag kuan kay ba kanang attach kayo aning pamilya. Ang pamilya dili angay higugmaon, labaw sa Ginoo. Nganuman tungod kay kanang pamilya nga atong gipuy-an sama ng amahan, inahan, anak, pulos man na hinatag sa Ginoo. Di man ikay gabuhat sa imong amahan, sa imong inahan, di sad ikay gabuhat sa imong anak. Ang gahatag higugmaon gyud, labaw kaysa hinatag. Hasta kini atong kinabuhi, matud pa ni Kristo, ang nahigugmas iyang kinabuhi kawad-an sa noon ani nga naman tungod kay hinatag manis Ginoo, nganong mao naman hinoy atong higugmaon, labaw sa naghatag. Di ka mo karon mustaman kapasar mo ani, angayan mo nga tawgon nga mga sumusunod sa Ginoo. Di ka no lingi ako na imong tupad, mura mamog na nagduka ingna unsa man angayan ka sa Ginoo. Sige, ingna angayan ka sa Ginoo. Kay kita ra ba mura kunohay tagbuutan kaayo sama nako pare, murag buutan kaayo, angayan ginas Father sa Ginoo. Oh, ayaw gid ana. Kari diri sa akong kilid mga buutan sa ginagnaw nya angayan na wa gyapon. Matud pa sa atong unang pagbasa, ingong Ginoo, wa na ko ganahi anang inyong pagsimba nako, giluod nako anang inyong siging sunog-sunog anang tambok kanang mga dugo nga inyong isablig sa altar. Pero siya kay gasugo ana panahon ni Moises, pero giluod na siya, gialingog-ngugan nako anang inyong mga tingog, matud pa niya, gipulan ako, di nako mamati anang inyong mga pag-ampo. Isunan ka na nag-ampo pag yun, di na siya mamati. Ang sa may rason nganong naingon ani man siya na sige man ta sila gyapog ampo, sige man gyapog adtos templo, ang tanang gisugo unsaon pagsimba ila man gituman, nganong naingon man Ginoo, wa na ko ganahi ana. Tungod kay matod pa niya diri, naduhig sa dugo ang inyong mga kamot. Pasabot, wa na mo mahigugma nako. Mao nang inyo nang gidaog-daog ang mga pobre, inyo nang gihikawan sa kahigayunan ang mga kaning mga byuda, mga ilo, ang mga makililimos. Na inyo nang gipangkural ang ilang agianan, inyo nang gipanghinginlan sa inyong mga yuta ang kadtong mga tao nga inyong gitawag og squatter, tungod lang kay way papel nga gikuptan, way titulo nya kamo kay dato man nakapatitulo mo yuta, gipanghinginlan dayon ang mga mag-uuma nga mao'y nagatiman anang yuta. Nya karon kay nangita sila kapuy-an, sigihan ninyog abog hangtod nga mga matay na lang in town, tungod lang kay naamoy yuta. Nana ba no? Nya sige mong ampo, siging ampo. Ambot og mopalit mog slat basig makabawi-bawi. Ganang mopalit mog slat ba ang inyong gitikas dito ipalit ninyo og slat. Di gyapon, maingong gyapon Ginoo, hilas-hilas lang mo na inyong palit-palit og slat. Pero ang inyong kinabuhi di ay wa makighiusa sa kasing-kasing ni Bishop Chopilo Kamumot. Di gyapon na magsilbi, pero may na lang palit mong sugod. Ano na siya? Usahay kuan ka ita, kumpiyansa ra ka ita
nabitay uban mayon wa pa jud ko ka let go pa der kay galagot gyud ko gapatay sa kong anak. Ana nya gipakrimit niya iyang anak, ang abo iyag yung dadon. Di gid niya kung kay haron yun magkahiusa mi sa kong anak. Na kumuday na isugos Ginoo nga kanang abo sa imong anak, imo ginang dadon, imo ginang isod sa imong bag, nya maghigda ka, imo ginang kuptan sa imong kamot. Nya labang kay nako kong anak. Nako di mo ba na isugos Ginoo? Di man gani isugos Ginoong ipakrimit. Wa ba yung sugong Ginoo ipakrimit ng inyong patay? Ikrimit kay amo ning mama pader nya di mig balab jud kay namo among mama, amo ning bahin-bahinon ang iyang abo para amo ning dadon sa among balay haron bisag asa mi kuyog gid among mama. Mga buangon mo. Ang abo di ay mao din ay presensya sa inyong mama kanang abo. Mao na. Ang sabay presensya sa atong mga mahal sa kinabuhi o mga matay na sila. Ang kalag, ang espiritu naghihatag sa Ginoo nga di mamatay, posible tuwa na sa impyerno or tuwa na sa langit. Ana nya unsaon man nato aron makuyog nato kanunay, unsaon man iampo pakighiusan niya sa pag-ampo. Wa man ta kay baog tuwa ba na sa impyerno, tuwa ba na sa langit, labi nag may pagkabuangon gamay. Di managhap na lang ta nga tuan is langit, pero ang kanang pag-ampo mo na itong banding unya sunod mangandoy tang malangit magbuhat ta unsay angay buhaton. Mao man ay ikalipay sa atong mga nangamatay. Karon gatan-aw mo ron akong mamagpapa, patay naman silang duha. Kada na ko buhat og binuang mo maglingo-lingo gitingal itos o akong papa tuan na sa sipiat na sang anaka. Anak pareho dinyo. Kakita mo sa inyong anak magbuhat og dautan, malipay de mo. Ha? Magsigsuyop, nya kita ka. Di ka malipay oy. Kanang atong mga nangamatay, makakita na sila sa atong gibuhat bisan pagkatong labing tago. Kay nga naman espirituhano naman sila, by the grace of God. Makailaga ni sila sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Kaila sila. Nga naman, perfect naman. Labi na yung tuas langit, abisang ining nasa impyerno. Kaya nga naman, pakitaon mas kamatuoran. Ang pinakasakit gani nga silot sa impyerno, kay makita nimo ang kamatuoran. Ang kamatuoran nga ang imo daing kalag, nangandoy gid ay langit. Nya karon gisugba kas kayo, maunay labing sakit. Kana bang ang imong kalag, nabilong di ay Ginoo, mo na'y kamatuoran nya tuar gisugbas kayo, ang yawa mo'y nagkupot, mo na'y labing sakit nga silot. Dili gyud ang kayo, ang kamatuoran, ang truth hurts. Di ba? Nya unsa may kamatuoran, ikay tag-iya ng imong bana, dili hinatag das Ginoo nimo. So ang gahatag gyud maoy higugmaa. Kaning akong naong, kaning akong pagkapari, ako'y gahimo ani. Ang Ginoo mo'y naghatag ani, manang gamiton ko ni sa ngalan sa Ginoo. Di ko na higugmaon o papahawaon ko diri sunod adlaw ingnon ko sa obispo nga hawa na diha. Uy, di ko manggunit oy. Biyaan ta mo dinhi. Abitaw. Kaning simbahan, ingon mo, Padre Siano gahimo ani. Wap Padre Siano wa gini. Ha? Ako'y gahimo ani. Mao nay kamatuoran. Hilasa gud. Og nitampo man ko anig palit-palit gikan sa ako kunuhang trabaho kanang dupa-dupa nako og nakatampo man ko dinhi kay nitampo man sa jog ko dili kahuman ganig mga 20 ka bangko kana lang bangko daan ba ya kani mga stainless kanitanan pilay gasto na to ani hapit na nimo abot og mga 60 million ako mo'y naghatag ana. Oy kahilas na akong mangangkon ang naghatag ani kamo otros ang di mo palit og slot. Pero may na lang kay mohog sa kolekta. Kita ang simbahan, ang Ginoo. Yang ano mangangkon man ko,
Di ko mawilin sa unya pa dira ug wa na ka diha. Unsaon pagpadayon ana? Ha, ako ra gyud mo'y kamao. Wa na gyud makit-an ang Ginoong lain. Ay daghan. Labaw pa kaayo sa mahimo nako. Ani ako nahimo gamay ra kay tanan. Ug ang kunon ko nang maong kamatuoran. Wa ko. Mao na si Saint Benedict. Mao na iyang kinaiya. Adi ko ingon nga parihas na ako sa kong gisulti, pero ang iyang kinaiya is to purify everything in us. Unya unsa may makapapurify ang pag-ila nga we are nothing without God. We are simply nothing. Nothing ra gyud ta. Mo nang gibiyaan ni Benedict ang iyang bahandi ug ang iyang ginikanan ug miadto siya sa disyerto ug didto siya nakighiusas Ginoo nga siya rang usa na kanang wa gyoy kawilis kalibutan. Yan hinay-hinay dayog tigo mangiyang mga tinun-an didto hangtod nga nahimo gyud nga Benedictine community nga hangtod karon asa man ang Benedictine kuan diri monastery sa mao ba nang Naas Carmen kanang nato babaw Benedictine ano manawag ba wa nam sa dinoon aw sa Benedictine na dia o lagi ora Benedictine man wa man sa moy adto-adto dito gon na siya ang importante di kayo nga makamaotang mudawat sa kamatuoran. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Kinsa maning matarong nga iyang gisgutan, maoning tao nga sige ra gyud buhat sa sugo sa Ginoo. Kay ang Ginoo man mo'y matarong. Kinsa tong magbuhat sa iyang sugo, maliwat gyud Ginoo. Ako gisugo ko pagbaligyag sa lahat para aning kang Bishop Chopilo kamomot nga Thanksgiving. Ako ning buhaton bisag naa sa takoy akong personal nga agenda nga magbaligyag sa lahat para aning kalambuan sa tong parokya kay magtukod tag dako-dako na gyud nga structure sa kumbinto. Akong gihunong kay para nako kalihukan man sa archdiocese dili ni pwedeng sana ipatigbabaw nato ang kalihukan ang project sa parokya kay ang parokya under man sa archdiocese. Mo nang gihunong nato ang ato dinhing fundraising para sa atong parokya tabang ta didto sa mga madre sa DST. Salamat as Ginoo as of yesterday na anatay halin nga total 1,301 kaslats. Salamat kay Ginoo. Salamat ninyong namalit pero naapay 5,699 nya karoning 27 July 27 gamiton. So hinaoton ta gawas nga magampo tang mahalin ni mangumpanya tas uban og nakapalit na mo pangumpanya mo sa uban nga mamalit og mamalit sa ta sige la sa tagpalit kaning atong kwartang nahipos dinhis kalibutan hotdon tani gamit para niini kay mas una ang Ginoo kaysa atong personal. Matod pa niya dire ang maniguro sa iyang kaugat kinabuhi kawad-an niini. Usahay gud man ta ayaw ay ipalit kay na unsay kanon nimo sunod. Unsay nalikanon nimo sunod. Ay budget nila nagpara lugaw ang sunod adlaw. Karon palit ta usa ni. Ikaw niya pa dir unsa na malikanon sa kong mga anak ay testingi ko nung palit karon tanaw na to wa bay kanon nimong anak sunod adlaw. Tisingi ba? Og na kay buhing pagtuo. Ang 5 gani kapan nakapakaon man gani 5,000 ka tawo kana damang imong anak nga imo na maginang gilaygit ang imong tiyan diha. Duha ra nakabuk imong anak maglisod pa kag pakaon. Di ba? 5,000 gani pakaon gani 5 kapan ra ang gamit ni Hesus kana babay mong anak gagmay gani kay nagkaon kay na-addict na nas computer hapit tigid din na mamahaw.
Nya ikaw sa diha, hadlo kayong malusyang ang naong, sige sag paslim-slim, kaon-kaon na lang gamay kayo, hangtod ma-ulcer na lang noong ka, patay na yun ka na. Oo na, oy dili oy, ang rason na dili kay hadlok tang mamatay, nahigugma tas hinatag kaysa naghatag, maunay rason. Nahigugma tas atong kaugalingon kaysa Ginoo, maunay tinuod nga rason. Mao na bisan pag 40 na yung datua, daghan na kay kwarta, di lang yapon kapanghatag kay paras kaugalingon. Nya maningkamot din tagbuhat og mga butang nga malingaw ta. Mao na karon ang kalibutan, 14 daghan ng kalingawan. Nya tuar ba dito magpunsisok ang mga batanon, ang mga disco, mga concert, inom, ana hangtod kaadlawon, hangtod buntagay, tuwa dito gadasok. Pero ani simbahan mingaw. Niya mangita din mga youth, mga sakristan nga nangundang ba? Oy, pag adto na ko dito sa ila kunuhang party-parties mga batanon, tuwa. Naku, abot man yun din, bisag gabi na kayo, bisag kaadlaw na naam lang yapon. Pero dito simbahan, mangundang sa pag-serve. Kaya di wa na kunoy time, wa na mi time. Anya pag abot dito, inom, sayaw, sagit-sagit. Kay lagi mag-enjoy. Nya inig human managhikog. Human tanaw sa concert, naghikog. Pag humaghimo atong ilang mga activities nga kalibutanon nga siging sagit-sagit, nagdepresyon. Ngano man? Kay why makahatag na to kinabuhi sa tanang kalingawan aning kalibutana. Kisa may makahatag kinabuhi, ang pag-ampo, ang pagpaubos, ang paghilom atubangan sa Ginoo o pag-angkon sa atong mga kasalanan. Maunay makahealed, maunay makawagtag depresyon, maunay makapalambos kinabuhi. Daghan magiging ang uban nga sikat kayo, nag-concert, pag-uli is balay, thousands, hapit millions pa ganing mga tao manambong sa concert, pag-uli niya nga to siyang balay, ga-overdose, tambal, patay. Naiuban, gahigot sa liog. Gikan ditong perting aligriha. Pag abot sa balay, gahigot sa liog. Mana? Kamu din pangita mo sigig simba, sigig rosaryo kada adlaw nga naghikog. Wow, Nya dato, dili. Nya magulanon, dili sad. Nya ni palit og slat, of course. Sigig palit. Maligya pa. Di ba? Bahala mo diya unsa una ninyo pag-evaluate. Basta mo na pamaagis Ginoo, mo na ingon Ginoo, magkabangi gid ta, magkabangi gyud kay ang pamaagis Ginoo dili gyud pareha sa pamaagi sa tao. Magkabangi, pero bulahan tong nagsunod sa Ginoo kay naay kalinaw. Ang nagsunod sa kalibutan wa gyud kalinaw o kalipay. Nindog na ta. Mga igsoon, ang kawad-an siyang kinabuhi tungod sa Dios makabaton niini, mao kini ang saad sa Ginoo. Busa mapaubsanon kitang mudangop sa tag-iya sa kinabuhi ug moingon kita, amahan patalinghugi kami. Amahan patalinghugi kami. Alang sa nagpanaw nga simbahan, nga ang grasya sa kapuno sa Dios nung kaalam, magpabilin sa tanang naglangkob ni ini, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Alang sa mga nag-alagad sa atong nasod, nga sa kanunay ang Espiritu Santo maggiya kanila sa pagpalambo ni ini diha sa kalinaw ug kaangayan, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Alang sa mga himalatyon ni ining gutlua, nga ang kapasayloan sa Dios maila og mahimo silang andam sa pagsulod sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Alang ni adtong wala mahigugma, wala mo simba, wala mo laom o wala mo tuo sa Dios,
nga sa umaabot nga mga adlaw malukmay ang ilang mga kasing-kasing ug makabato na sila og pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, matatalinghugi kami. Isipon unta sa Ginoo nga takos og mapuslanon alang kanato nga si Venerable Teofilo Kamumot mabayaw ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, matatalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magbalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, matatalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, matatalinghugi kami. Alang sa mga kalag nga nahikalimtan nga makaambit na sila sa bangkiti uban ni Kristo sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, matatalinghugi kami. Ginoo, himua kaming maunongon ug saksi sa ebanghelyo. Dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy diha sa pangama ni San Benito Abad pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen.